Pozdrav slušateljima. Ja sam Aloize, a ovo je Extenebris Vox, ili ti glas iz tmine. Audioblog poetske, filozofske i kritičke riječi. Sindrom pašaluka. Mi nismo bečke konjušarke, zuje kremaljske podrepne muhe u toru Putinovu, opština Medveđa. Mi nismo berlinsko-briselske pudlice, kvaču udvorne pekinške patke, očarane mudrošću silna gazde sija. Mi nismo američke kujice, reže čeda stambulskih žojlena, dok prose dolare u šeika i sultana.